chibai ule August ni som ni le pakwa ania hrilenga wangin khovel kan buaya heti mek lai hian khovel mun rang ranga poi soi lo thi na misual te awangin a thleng reng boka hun hununga thil lo thleng tur bible kan mu te kha a thleng tan tamek ni in kan ngaim le Taliban te chuan India nena in sum don ton na kalpui an du thule Afghanistana India project kalai mek te India in chun zom zel se an du thu an soya India hian engtin nge a chanang ti ero riat alani lo voin khan Yemen chimlam Lahis province Al Anat military base chu Muslim fil fiak Iran tranpui Houthis hel hoten bein sarkar sipai somthum thi in somruk chuang in hliam an tuarani Al Anat military base hi Yemen sarkar sipai le Saudi kai ruai tangrual sipai ten base atana an manlai me kania voin khan Iran tranpui Houthis Muslim fil fiak hel ho tam tak chuan bei thutin hel ho te hian arm drone le ballistic missile te po an mang tel ni in Yemen Southern Force spokesman Mohammed Al-Naqib chuan asoi kumsang ni sompalia tangkhan international in a recognize jok Yemen sarkar le athop tu Saudi lead military coalition force tele Iran allied Houthis hel ho te hi anin do tan to a kumsang ni sompali phei kha chuan an khopui ber sana chu rebels te hian an la hialani kumsang ni sompanga August la khan sarkar sipai le Saudi led military coalition force te chuan Houthis opna hnuai atangin an khopui sana chu an la let le thei hramani Saudi le akai hruai te tanpui Yemen sarkar sipai te le Iran tanpui Houthis rebels te in beina awang hian poi soilo civilian telin mihring sing telin nunna an chan to ani Iran back Houthis rebels te hi an cherova thei le a nunaw le naupang po an dim chuang lawa an thei dan anga sarkar pai thak chu an tum berani Iran chuan Houthis rebels te hi sum le pai ral thuam tam takin atan pui thinani Kabul airport a ISIS ten mi jani don an tha nuwa CNN Clarissa Watma a ani na le amel thu ISIS ke senior commander in ti chu a interview na anti chuaka a soidan chuan ninga nia Kabul bei ani ma khan kar ni chung zet chu uluk takin an chet la khun tur thi thlain hun an mangani he senior ISIS ke commander CNN chief international correspondent Clarissa ma a interview na hi nizan khan an pe chuaka ma se engtin nge Taliban checkpoint an paltlang dan emo suicide bomber kha Kabul airport bula athen thei danero asoitel lo thum ISIS ke suicide bomber khan US troop te omna atanga metar nga leka suicide bomber khan abum pai amet puakani kha ISIS ke senior commander in Taliban achu asan chan chu Taliban ten Sharia law strict takin an zom tok lawa achan chu ram dang mi te influence na nuaya an omwang ni inangaya Taliban rank te ang thawin keini ho po kan khosa a ma se heng ho nen hian kan rin na belief ain person lutuk chu wanga ISIS apeng kan ni ti ina soi wat hian public execution suicide bombing a muto empty azota o muto te reng mai ma se memory atam to lutuk khoi pra nge katel ti soya har hriat ren thil pakhat kanei chu Pakistani Taliban te Nazari district a an lo kala mi panga kan mana kan thian ten mun fa la an phura hrein an chek lum ta hlomani kha hun liam to a po US special force tenen kan in ma chon fo achang chuan silai ten kan in ka bok ti ina soi wat chuan an group in international attack nei an tumem ti azota mase Afghanistan chung ba engma asoi thei lo thuina chang ISIS ke commander hian wat nena hian US and international force ten Taliban te kuta Afghan anda taboka ISIS ke ten member tharosona operation natan antum thu akhila akhil ange hian August ni somni paruksan khan Kabul airport a suicide bomber acheta chatani kha US in August ni som palia tangin US mi sanga le zali an thiar chuak to a US deadline August ni som thum pakhata hian Afghan allies te hi an thiar chuak zo manangem le Afghanistan Pansir Velia tran mun khomek resistance forces ho tu te zinga pakhat former vice president Amrullah Saleh an Twitter kaltlanga thu atui thin chu Pansir Velia internet an shutdown sakta mak mai Afghanistan a Pansir chi hi Taliban te kuta lulut lo om chun ania
tuna hian resistance force te hi legendary Afghan rebel commander Ahmed Shah Mossad Fapa Ahmed Mossad le Afghanistan Vice President Louis Amrullah Saleh ten kai hruain Pansir Valley a hian tran mun kho in Taliban te chu akoto patangin Pansir Valley an lu chhuat theilo nan an lo dang bet ve me kani former Afghanistan President Ashraf Ghani an ram August ni som panga a atlan chiat san nuwa Vice President Amrullah Saleh chuan an ram constitution in asoidan angin ama chu caretaker President of the Afghanistan ni in ain puang zuyani kha Saleh chuan international body country tele United Nations te chu recognize nge turina phut bokani heti lai hian US Senator Lindsey Graham le lawmaker Mike Watts te chuan Afghanistan Vice President Amrullah Saleh le Ahmed Mossad IO representative an biak nuin Joe Biden chu Amrullah Saleh le Mossad te chu Afghanistan IO diktak an ni tia pom turin an nge nani heng Afghan hruai tu pahnih te hian Afghanistan chu san ve du lovin atop thlenga Afghanistan zalen na sual tur le mifir fiak do chu an thlang ta zokani Pansir Valley chu America le atho pui an kalsan tak tele Taliban atanga an ram zalen na sual tu te tan mun him safe haven an siamani anti tin President Biden chu Taliban te terrorist organization a puang turin an nge na an ni hi Pansira ommek ta na hum him na kul ni in nget takin an ding ani anti Taliban te chuan US chu an mi te an hnu do hnu po a embassy chu an rama omzel turin an du a ma se American sipai an ma ni veng him tu tur omlova embassy honzel chu an tan angam omlo le ani anti Kabul airport at hichil bompua ka wanga US force som pathum ba ka Afghan mi za somruk pakwalai thi na awanga US in phubalak na na abul tumtum ISIS ke planner drone manga an that nia anin soi chu expert tam tak chuan oil lovin ISIS ke member mi fir fiak satlia mai ni na sang po chel lo chu Biden administration hian an ming chelu tuk tur thup nan le mai phi fainan ISIS ke planner chu drone mangin an phin dar ti chuan puang zar mai ni in an ngai ani expert tam tak chuan phubalak na na zir top nia US drone strike awanga Islamic State terrorist thi te hi an tha du mi poimo te an ni lo ti an soya inrin nia Major General William Tayloran press conference aneya Kabul airport a suicide bomb ti puak tuangai Islamic State Khorasan ISIS ke member zingami US drone manga an tha ta death target te chu Major General William Taylor hian planner facilitator ti che in asoilanga ninga nia Kabul airport be na khan heng mi drone strike manga an tha te hi anin nam noin apul tum tu dik tak an ninge yam ti ero asoi chiang lo thungani chu wangin US drone strike ka thi te hi high value target ni lovin mi fir fiak satlia mai an ni rin na alian le ani thil kal dan pa nga ya chuan US hian drone strike an tha tak te kha high profile ni sela chu an ming nen lam an puang chuak dum nge yang ti in retired US Army Lieutenant Colonel Brian F. Sullivan chuan asoi nge ani heti mek lai hian US President Joe Biden chuan dar kar som ni palie tanga dar kar som thum paruk chungin Islamic terrorist and chat tho tumna an nei nia soin Kabul Hamid Karzai International Airport luna South Gate Ministry of the Interior Gate and Pansir Petrol Station bul Northwest Airport luna gate bul naya om US citizen te chu arang lama mun hima in sa seng thuai turin an hriat tira US President Joe Biden an hetia in rin nia thu asoi zo nu hian voin khan Kabul airport bul maya rocket ninge ya langin chenna in adeng chele ta ani AFP journalist te point rocket ani nge ti an chianga BBC Afghanistan correspondent ve thung chuan thilpuak chu omma se Afghan Health Ministry atangin casualty ya engzat nge damlo an ron dalu hliam tuar engzat nge an ron dalu ala chiang lo thung rocket hian Hamid Karzai International Airport bul chenna in afu nge ti hriatania Afghan police lam chuan he thilpuak awang hian naupang pakhat athi ni in an report ve bokani Taliban firfia ki khovela helpol ding mek zinga an house sabertia soi an ni china US le athurwal puite kumsom ni liam to a an be nu khan an thom are ta dewa
tun naya Afghanistan rama thom an ron nei lian le ta hle ani eng angin nge Taliban te hian sum an de chua eng tin nge an khosak ti hi ngai tua tham tak atling ome Taliban fir fiak te hian sang kha zakwa som kwa paruk kuma tangin sang hi pakhat kum top lam thleng khan Afghanistan rama ro rel na an kalpuya US sarkar chuana pai thale ta ani kum som ni chung zat buaina an ma chon nu le fighter tam tak an chan nuwa kum rei vak lawa tang khan na satakin an ron thang chau manani sang hi som ni pakhat kum lai hol alo her chu ameu chuan fir fiak te hian indomi sing saria tanga nuai khat an nei to a kum som ni liam ta atanga chutin an pun na hi sing thum chuanga thing ti US sarkar chuan an ta lang Taliban ho sum nei za thi sang hi som pakhat atanga chutin US dollar million zali atling phati United Nations chuan ata lang bok rampo na tangin donation an lalut Afghan le US official zirchian na nei tu te soidanin Pakistan Iran le Russia sarkar chu Taliban puituram te an ni thu an soya mimal hausa then khatten Taliban tran puinan sum thanem tak an tho thin bok Gulf ram Saudi Arabia United Arab Emirates le Qatar ram te chu amimala Taliban fir fiak pui thin ram te an nia sang ni som pariat kuma US intelligence chu danin mimal hne tanga Taliban ho sum don chu US dollar million za paruk ating pha ani damdoi rui thei manga sum don na Taliban ho hian fing tak main an mel ma te an be na sen so cover thei turin taxation system thatak an kalpuya heta hian dan lo anga damdoi to ru po an kalpui ti riat chu ani kum tinin opium le heroin US dollar billion khat le point nga atanga US dollar billion thum man hu zet khovel mun rang ranga an thon chuak thin ani Afghan sarkar thu nei tu te soidanin opium ching tu te hne na tangin tax za a so man lak sak thin ti an soya heng ba ka hian opium heroin a siam dang lam na laboratory le dan lo anga dam doi khal tu te hne na tangin tax an la thin bok dam doi khal phal lo sum don na tangin Taliban ho hian kum tin US dollar million za atanga million zali zat sum an hai lu ti mu chu ani US Commandar General John Nicholas sang hi som pariat kuma Special Inspector General for Afghan Reconstruction in a report danin dam doi thalo manga an sum don na chu Taliban ho sum lak lu zong zong zinga za a som ruk zet atling phani ina soilang tiang hian Taliban ho chuan dam doi mangin sum an la lu trenga khovel mi te ma ero dam doi mangin sum don an kal puilo an ti ve fan fanani Taliban ho network hi athang chho chak le a kum sang ni som pariat open letter atanga alan dan chuan Afghan sum dong te chu Taliban fir fiak ten tax peturin an lo nor ti hriatani an ra de chin ram chunga te chuan fuel le construction material a te tax an la thin ni nan soya Afghan sarkar an pai thlang nuwa phei chuan export lama le import lama har sat nan nei to don lo wangin an tor hlel om zual nge yang le sang ni som pariat kuma Afghanistan Electricity Company in BBC a hil danin ram chung mun sang sanga tanga consumer te hne na tanga Taliban ho bill le bruk chu US dollar million ni atling chho dai to ani Afghanistan ram hi mineral le lungman tawa a hausa hle maya ram chunga in hir ngona aum renga wangin thil lai chu lama po le bruk na anasa em maya Afghan mining industry luzong chu kumtin US dollar billion khat atling phati Afghan official ta chuan an ta lang bok leilung hausak na an lai chu tam jok chu dan lo anga kalpui ania heng mining mun poimo tak tak te hi Taliban ho chuan an thu hnuaya an da deuh vek kani